Ćao, ja sam Oster Vlada sa preko 20 godina iskustva i ljubitelj sam roštilja. Kada sam danas video Task u Milutinu, oduševio sam se. A za one koji ne znaju, to je nova kuća najboljeg roštilja na Vračaru. Dobar dan. Ćao, ja sam Stefan, jedan od osnivača Milutina. Mi ovdje u fast foodu negujemo tradicionalne vrednosti, a dodali smo nove ukuse. Međutim, zbog velike potražnje naletili smo na problem sa fritezom gdje nam je crkao grejač i onda smo zbog toga kontaktirali Most Step. Na Most Step sam naleteo scrollujući društvenim mrežama, sasvim slučajno, i tako je sve počelo. Slobodno probajte, ja nisam ne rešena. Na Most Stepu sam već mesecima. Iskustvo sa njima mi je fenomenalno, zato što mogu da biram poslove i radno vreme mi je fleksibilno. A sad, nakon završenog taska, na red je došla moja omiljena pljeskavica.